بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أفضل الشهور واختصه من بين الشهور بفريضة الصيام، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وندب إلى قيامه وبشر من قامه بغفران الذنوب والآثام، فمن أكمله إيمانا واحتسابا تم له دينه واستقام. أحمده وأشكره على ما أولاه من جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الألام الباقي على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وقام واتقى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد مصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه الأعلام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فصوم شهر رمضان فريدة يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان ذلك 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيؤد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك أيضا في الفطر. يا عباد الله، بعد أيام قليلة بمشيئة الله عز وجل سنستقبل شهر التجارة مع الله، وهو شهر رمضان المبارك. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawon yettude Allah subhanahu wa ta'ala, on waɗuɗo lewru suumayendu, lewru ɓurɗu moƴƴude e lebbi ɗin. O hertinirindu kadi hakkunde lebbi ɗin fuu waɗugol farli e mayri ko hooretendu. O waɗi horugol ndugol ko gootal e tugale l'islam ɗen. O sunninani jama on fuu daragol naafa lewru ndun. O weltiniri on dariɗo naafi sabu yaafede bakkatuji e goopi ko waɗi. Kala timminɗo lewru ndun hara ko sabu imane e ɗaɓɓugol barjaari ɗin, haray diina makko kan timmi, haray o ñiiɓi kadi. Eɗen yetta mo kala ko Allah hiɗen jarnamo e kala konko o neminiren immorde e noneji nema. Iɗen seedo kadi ala reweteɗo siwana Allah kanko petto mara kafidaɗo, ko kanko woni lanɗo duumiɗo e woodede. En seedi ke woyneteɗo Muhammad ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko, ko kanko ɓuri moƴƴude kala ɓen juuluɓe e kala ɓen horuɓe e kala ɓen dariɓe naafi e kala ɓen hulɓe Allah. En toro Allah yo Allah on juule e makko, ko o wiyete Muhammadu misbahu zalam, kanko woni jalbinirayɗo kadi jalbinirɗo ni ɓe. Kanko e ɓeygure makko e wondiɓe makko o hisina ɓe hattinde e hisirgol. Haray lewru suumaye hino hoorire sabu yi'ugol lewru ndun, hino tajire kadi sabu yi'ugol lewru ndun. Haray si tawi jilɓani en, haray koyen timmi 30 sabborru suumaye ka humugol, haray si tawi jilɓanoyike en kadi koyen hooru 30 suumaye. haray kono e musidɓe julɓe tedduɓe jiyaɓe Allah teddirɓe l'islam, ɓaawo ñalɗi seeɗa ni haray inchallah en jaɓɓoto ndu lewru njula yaagal wonnude Allah subhanahu wa ta'ala, ndun hino wiye lewru suumaye. ɓaawo en yettude ɗum ɗo, miɗo salmina musidɓe julɓe kala heeɗiɓe nde yewtere ɗo mo ɓe ka wawi wonirde. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on tawnu en suumaye. si o tawni en suumaye kadi yo Allah newnan en okka en doole wawgol horugol. so newnani en horugol ngol kadi en toromo kadi yo jaɓan en, so jaɓani en kadi yo Allah okka en naatade aljanna. idan fa ya ibadallahi, ma huwa sawmu lughatan wa shar'a. haray ko wonɗum wiyete korka ka haala arabu e ka sariya. ko wiyete korka ka haala arabu ko al imsaku, ko jogitagol. si goɗɗo no jogiti haray tigi tigi on himo hoori. wa shar'an ka sariya l'islam noon ko honɗum wiyete korka wo al imsaku, ko jogitagol e angal ñaamugol, bi niyyati ta'abbudi, wondude e anniye rewgol, anil akli ga e ñaamugol, wa shurbi e yarugol, wal jima'i rendugol, wa sa'iril muftirati e dendangal taƴinayɗi ɗin fop, min tulu'il fajri ila ka farjiri on feeri ila ghurubi shamsi ha ka nange ngen muti. ko ɗum ɗo wiyete korka. si goɗɗo woni ñallal ngal fop wala e ñaamude, o ñaamari, o yarari, o rendari e rewɓe, kono wondari anni e hari himo hoori, haray tigi tigi on o heɓata baraji ɗin. ko ya wondu e anni e miɗo hoori,
wonda e anniye kadi ko dewal wonda e haɓude waɗude haɗitoɗa e ñamugol e yarugol e rendugol e kala ko wawa ma taƴinde jogande maka fajiri on feeri ha ka nangue ngen muti si ɗum ɗon feƴƴi ɓawo en andude ko honɗum woni korka ka haala arab ko honɗum woni kadi korka ka sariya tarihu fardiyatu siyam ene ko ila honde tuma korka woni ko farla dat ka allahum farli korka kan e hoore nelaɗo kanko e mofte makko sallallahu alayhi wa sallam allah no wi wa qad farada allahu sawma ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yawma al-ithnain min shahri sa'ban sanata 2 min al-hijrati al-mubarakah بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون woni ɗo hare allah farli konka kan korka kan e dow muhammad kanko e mofte makko ɗen e ñalande tenen e lewru sabbordu suumaye ka hitande ɗiɗaɓere e fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓayne laaɗo iwi makka ɓe senike madina ɓe wonno hitande ka hitande ɗiɗaɓere nden e ñande tenerre ɗum ko lewru sabbordu suumaye kadi allah farli korka kan e dow makko kanko e mofte makko nokku ko allah on daali wo ko onon yo gomɗinɓe wo farlama e dow moɗon horugol wano farlirano e dow ɓen adiɓe on la'allakum bela jo onon tattaguna on hulay allah aray mo landike makko hunde tuma korka farla innaka ka 2e année e imi kanelaɗo feri ɗon iwgol makka seno madina koye ñalande honde koye ñalande tenen koye lewru hondu koye lewru sha'ban si ɗum ɗon feƴƴi ma hiya shurutu wujubi sawmi ko sartiji honɗi e honɗu yahata ha hara korka waɗɗike on tigi horugol ngol tawata so tawi ɗin ɗon timmi waɗɗike ma horugol si tawi ɗin ɗon hino manki haray horugol waɗɗaki ma wo sarti era noon ko al islam ko nde on tigi wonata julɗo korka waɗɗaki neɗɗo mo wona julɗo korka ko waɗɗi ko julɗo sabuna korka waɗɗaki kefeero woɗi ɗi on albulugu ko helli feede korka waɗɗaki payku yogum horu kono noon kon ekkitete wano mawɓe men ɓen ekkitirayno en noon horugol humere nden e horugol kadi e talawasi e horugol e ɗowtutere si ɗum ɗon feƴƴi ɓe ekkitoya on tigi horugol tenen e algamisa si ɗum ɗon feƴƴi ɓe ekkitoya on tigi o hoora hande o ñaama janngo o hoora hande o ñaama janngo ko noon noon ha ñande go tawata joni o hoora e fof ko ɗum woni albulu helli feede nden ko ɗum holli haray waɗɗaki paykum kono kon ekkitete tati on al aqlu ko hakkil kin il faut hara on tino jogii haqqil hay so tawi ko a julɗo a helli faaba si hakkil ala haray ɗum no waɗɗakima ko ɗum ɓeni fala yajibu sawmu ala sabiyi walakin yu'maru bihi in ataqahu wa kazalika aidan la yajibu ala almajnun li qawli sallallahu alayhi wa sallam rufi alqalamu an salasin haray korka waɗɗaki kadi ko wiyete kom neɗɗo mo jogaki hakkil feetuɗo sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo karambol hino ɓantana yimɓe tato no tawa e maɓɓe anin na'imi on ɗaniɗo hatta yastayqiza ha o fina wa ani sabiyi e paykum hatta yahtalima ha o hellife wa anil majnuni on feetuɗo hatta yagila ha o haqqila maɗum hatta ya fiiga ha tuma ndew ɗiwti haray hikkiɗo ɗon ɓen kadi ɓe tawata sartiji fi waɗɗagol korka kan ko alqudratu ala siyan ko hattangol horugol ngol kadi no wawa hara ko a julɗo ko helli faaɗo hakkilkin no woodi kono hara wawata horde ɓeni wo fala yajibu ala man la yastati o siyama haray korka waɗɗaki on mo taganaka horugol likibari sabu sabu nayewu hara on tigi nawyi ha o maradin ma nawnare ɓeɗo fu haray waɗɗaki ɓe no tawa e muɗum kadi sartiji waɗɗinayɗi korka ken adamu wujudi mani in kal haydi hara wonti wonda kadi hay hunde ko haɗatamo horugol ngol wano fiila yeeru si debbo no fiilade kadi haray o duwaka horugol awin fasa ma ɓen sonnaɓe kadi jibinɓe hara ɓe laaɓari wo fala yasihu sellata siyamul haidi korka on neɗɗo wonɗo e fiilade walannu fasa wona ɓen kadi wonɓe jibinɓe hara ɓe laaɓari wo balkoni yahrumu alayha no harmi e makko wa alayhima alqada'a no fawi ɓe kamɓe ɗiɗo kadi fof haray yoɓitoygol ngol hande kadi si goɗɗo no fiilade haray ko yo taju si goɗɗo kan no jibini o laaɓari haray on noon kadi ko yo taju korka waɗɗakimo joni noon ɓawo en andude ɗum ɗo haray hunde fof hunde hino mari tugale ma hiya arkanu sawm ko on ɗum woni tugale korka kan go on ko anniyatu ko anniye on noon wa hiya azmul qalbi ala sawmi imtisalan li amri llahi azza wa jalla ma'a tabyiti bin niyyati min al-layli qabla tulu'i al-fajri li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama la
haray tugalal arnangal e tugale korka haray ko anniye on non ko fiɓeteɗo ka ɓernde on tigi fiɓa wondema mi hooray ka yentingol yamirore Allah ka ɗaɓɓugol bar jariɗin hara koyo on ti waludu kadi e anniye on ko adi fajiri on feerude sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki man lam yubayyiti siyama kala on mo waludare e anniye wondema hooray qabla al fajiri ko adi fajiri on feerude fala siyama lahu haray korka alanamo wo jonno ɓeni wa tajibu niyat no waɗɗi anniye on li kulli yawmin wonande kala ñande be ko on tigi heyɗinti anniye on ɓeyɗi noon walaw nawasi o anniyi kenon sawma shahari horugol lewru ɗum kullu hundu fof mayru ajza'ahu wo haray ɗum ɗon hino wawamo yonude masala ñande go'o suumaye ka on tigi nafata ɗon o fiɓa anniye o inna Allah inchallah mi hooray lewru ma suumaye ndin fof balɗe nogay e jeenayi ma balɗe capantati so tawi nganto heɓari la haray wanniye ɗo no wawa yonude lewru non fof si wona hara nganto heɓoye mo taƴi donc haray no yiɗanama nde o heyɗindinta anniye o haray no woodi karama koɓe yuuɓe kamɓe haray tigi tigi o ñande be ñande nde ka fuɗɗoɗa nafugol ɗon ko ya heyɗintin anniye on innami hooray janggo inchallah haray si nganto heɓari la no tawa kadi e tugali ɗen kadi al imsaku ko jogitagol ngol an jami'il muftirati e dendagal ko wonata sabu ha on tigi taƴi kon joni noon no tawa e muɗum kadi azzamanu tan on kadi wa huwa naharu ɗum ko ñalorma jogandema kadi ka fajiri on feeri ɗon ha nangue ngen mutoya ɗo kadi haray no tawa e sartiji nin ko yonti jogito hara memari ɗo hay hunde ɗum ɗo joni noon haray ko ɗiɗo ɗo en jangiɗo ko wonnoni korka en andi ko wonnoni korka ka haala arabu en andi ko wonnoni korka ka diina en andi ko honde tuma korka ka woni ka farla e dow meɗen en andi dalili farlede korka en andi kadi sartiji waɗɗinayɗi korka ɗin en andi kay tugale korka ɗen kadi inchallah joni ko woni korka ka haala arabu ko jogitagol ko woni korka ka nder diina l'islam ko jogitagol wondude anniye e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala hara ñamata yarata rendata e dendagal ko taƴinta kon jogandema ka subaka on feeri ɗon haka nangue muti haray en andi ɗo kadi suumayon kadi ko farla kaka hitande ɗiɗaɓere e ferugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko ñalande tenen e lewru wiyete nun sha'ban ko ɗum woni sabbordu suumaye haray ko Allah o farlidi o inni dalil meɗen ka Qur'an o inni kono yo gomɗinɓe farlama e dow moɗon korka wono farlira e dow ɓen adi ɓen lalla ko mbelajo onon tattagona hulay Allah joni en andi sartiji waɗɗagol korka ɗin goo on ko l'islam o ɗiɗi ɗiyan ko helli feede on tati on ko jogagol haqqil on nayi on kadi ko hattangol horugol ngol haray jowi on ko wownugol hara wonda e hay hunde ko haɗayma horugol wano fiila yeeru ma ƴiƴan jibingol haray en andi ɗo kay tugale korka ɗen goo on ko anniye on haray ɗiɗa ɓunnum ko jogitagol ngol kadi tati on kadi ko tan on kadi haray ko ɗiɗo woni tugale ɗen haray si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere hikkinde ɗon nden ma hiya sunanu sawm ko honɗum woni sunnaji korka ɗin haray sonnaji korka ɗin hino ɗuuɗi ha en jettay tun seeɗaji go'o wo ko ta'jilul fitri ko hittingol huntagol ngol hara noon na hittingol huntagol ngol kadi ha ñaama hara tawata nangue ngen mutoyaari kono huntagol ngol law hara ɗum noon tawa e sunnaji ɗin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe huntototo ha ɓe gayna si tawi noon ɓe juula futuro o ko ɗum ɗo woni sunna o ɗiɗi on kadi ko ta'khiru suhur ko nennugol sullagol ngol haray on tigi hunto law nenna sullari ndin ha ka takko peeral fajiri net salli jo intanama salatu khairum minan nawm hara on tigi noon accitani ñamugol ngol haray kay neɗɗo fof neɗɗo kadi yo eto o hunto ko adi o julde fotoro yo sullo kadi hay si tawi ko ɓuri tamarore wotere ma hara ko woɓande ndiyan sabu noon jeeya sunnaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo no maki man raghiba an sunnati falaysa minni haray kala omo lerɗari añuɗo waɗari sunnaji anni o tawaka en an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki kadi o buuri kali ummati won mofti ande waɗama barki sabu ko ɓe sulloto kon kadi wo tati on kadi e sunnaji ɗin addu'a indal iftar ko du'agol ngol sanga ka huntagol sa hewti ka taƴaɗa ɗon toroɗa Allah nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maki hara yimɓe dan hino ton haray ɓen ɗon tigi tigi on du'a maɓɓe ko jaaboto ɗum ko yeesojo nunɗuɗo e du'a toñaɗo e neɗɗo horuɗo e sanga o huntoto nayi un noon kadi e sunnaji korka ɗin al iftaru ala rutabin aw tamrin aw ma'in ko tajirgol ko wiyete kon rutab tamaro kecce ɗen aw tamrin ma tamaroje hara ko yorɗe ɗen si ɗum noon fof heɓaki aw ma'in ma hara ko woɓande ndiyan haray ko ɗiɗo tati ɓuuri moƴƴude haray e tajirgol ngol si tawi noon ɗiɗo fof ɗi heɓaki haray ko wonti tajiri o hino wawa sellugol on haray ko ɓuuri moƴƴude ko ɗiɗo fiñentingol sunnane laaɗo on sallallahu alayhi wa sallam
si ɗum ɗon feƴƴi ma hiya mubtilatu sawm ko honɗi woni bonnayɗi korka ɗin. Bonnayɗi korka ɗin hara hiɗo ɗuuɗi hiɗen ƴetta ɗo tun seeɗaji e majji. ɓenni wo go on wusulu shay'in ilal jawfi kala ko wawi hewtoyde ka nder reedu ka fulkuru wo haray ɗon bonni korka kan. woɗiɗi on khurujul maniyi ko yaltugol maniyu si goɗɗo teyke pas yaltinani hoore mum maniyu e ñalorma korka hara himo hoori haray ho korka makko kam boni. si tawi noon hara joni o ɗaani ka o ɗaani ɗon o hoyɗito maniyi on yalta ɗon haray hay hunde fawakimo ɗon haray so o fini haray koye o finni ɗon ko o yaw o looto o continue haray korka makko kan no selli. kono so tawi ko jommuɗo fijiri kanko e ɓengu makko ɗon ha maniyu yalti yo andu haray korka makko kam boni haray kaffara gade fawike mo. wo tati on al istiga'ul amdu ko tawagol pas looƴito kadi ha tuuta si goɗɗo looƴitiki ƴetti kollum ko waɗi ka hunduko ha turre nden ari o tuuti yo andu ɗon kadi haray korka kan kadi boni kadi. nayi on kadi al aklu awi shurbo ko ñamugol ma yargol awil watu fi halati l ikrahi ala zalik ma rennugol e sonnaji on hara ko hoore forcede kadi boni. ɓeni kadi man akala wa shariba zannan dukhula al layl on ñaamuɗo ha yari o felliti hara jemma o naatino summa tabayyana lahu baqa'u nahari ɓanganoyamo noon hande yiija kadi o siwa haray ɗon kadi korka kam boni. man akala aw shariba nasiyam on tewiɗo kadi pas on ñaamuɗo ma o yari hara o yejjito summa lam yumsik hooti o jogitaki hande kadi on no kadi haray korka kam boni. si tawi joni masala ñande goo suumaye ma ɗiɗi suumaye buy yejjitay suumaye on naatino on tigi yeggita ñaama ma yejjita yara si a anditi ɗon tun haray ko ya jogito ɗon ko maɓɓinoɗa kon tutta ɗon haray korka kam bonare. kono sa anditi tun ko suuma e inna ɓa joni ɓay mi ñaami yomi continue ɗon haray korka kan kadi boni. yeɗɗi on kadi ɓeni wo wusulu ma laysa bi ta'amin aw sharabin ilal jawfi woyo goɗɗum hewtoy ka nder reedu ka fulkuru ton hara hina ñamete hina ko yarete kala ko hewtoy ton ɗon kadi haray korka kan kadi ka boni. jeetati on rafdu niyati sawmi ko salagol salagol few anniyagol ngol waalo tum ɗon ɗon kadi haray si wonti hoori ɗon haray korka kam makko kanka boni. jeenayi on ko arriddatu anil islamu in aada ilayhi ko yarton ɗingol il islamu si tawi o ruttike. goɗɗo hari ko julɗo o ina tigi tigi o mimmi yaltinga nder dina l'islam hara himo hooru ɗo ɗum ɗon haray korka makko kam boni si tawi o ruttitike kadi ka nder l'islam. haray ɗiɗo ko seeɗaji kadi ko inna kon kadi bonnay ɗi korka ɗin. no tawa e mum ɗum kadi man akala wa shariba zannan baqa'u leyli on kadi ñaamuɗo ma o yari himo sikka hara siwa weetude summa tabayyana lahu tulu'ul fajr oti ɓanganoyamo noon jaka fayjide on feerino ɗo kadi ɓenni o haray korka makko kam boni. ɓeni no wo fa hadhihi l mubtilatu ɗi bonnayɗi ɗo tuftidu sawma ɗiɗo fof ɗi bonni korka kan wa tujibu no waɗɗimo alqada yoɓugol kadi bila kaffaratin kono ko alda e kaffara. ɗiɗi mi woori ɗo fof ɗo joni haray ko horɗa kon boni kono haray kaffara a ittata. ɓenni wo amma jima'ul amd amma tewiɗo pas rendi e ɓeygu muɗum min gayri ikrahin ko alda wo e forcede ma ɗum al aklu awi shurbu ma ñamugol yara bila usrin ko alda wo e ganto mubahin dagingo o fa fihima haray no wodan ɗiɗo ɗiɗi al kaffara to on tigi waɗay kaffara. joni noon wal kaffara on noon tewiɗo pas rendi e ɓeygu mum e ñalorma suumaye ma tewiɗo pas ñaami ñalorma suumaye ɓeyni o goo on kaffara noon ko ittugo raqabatin mu'minatin ko rinɗingol dande gomɗinde. si ɗum ɗon ne waaki aw siyamu shahrayni ma horugol lebbi ɗiɗi jokkodirɗi mutatabi'ayni aw it'amu sittina miskinan ma ñammingol miskinɓe 60. haray ko ɗiɗo woni kaffaraji ɗin wonande on tewiɗo pas ñaami. si ɗum ɗon feƴƴi mal hikmatu fil kaffara ko fi honno waɗi allah on waɗani hikma on fi waɗugol kaffara. ɓe inni wo hiya sawnu shari'atu anit tala'ubi biha wo ko fiyo sariya wawe renede protégé haraka fijiraka wo wanti ha ko hurmatiha e funcugol kadi hurma dina kan kadi kama annaha wano ɗum ɗon kadi to tahhiru no laɓɓina nafsul muslim wonki julɗo kon min asari zambin immorde bakkatuji ɗi o faggiti al mukhalafati e ɗen lundale ɗe waɗi allati irtakabaha ɗen ɗe o faggiti. on ɗo kaffara on waɗana hara joni so tawi on tino andi waɗay ɗum ɗo a accay fijirgol dina kan a accay kadi yewtugol keeri sariyaji ɗi allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗin. haray si ɗum ɗon feƴƴi mal hikmatu fi sawmi ko honɗum woni hikma on e farlede korka kan ko fi on wona horanede en jangino ka aya dow to ko allah inni gon kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum
la'allakum tattaqun hada fu on ko hakulol Allah ngol wawa hebade jonno hikma on be yini wo al-kaffu anish shahawati ko surugol hadugol den immorde e tuyoji iza sarral sawm si tawi korka kanka wawi marenude wa maqsudu fandi mundum al-azam ko mawni kon an tankasira nafsu anil hawa ko nde wonki kin helata hippa gite mudum e belede wa taqwa ki heba dole kadi ala taqwa e dow kulol Allah bi kaffil jawari si sabu hadugol tere den fow anta aati e nyamugol ma tashtahihi kala kon ko welata wonki kin ala dum no tawa e tawata ko farli kon korka e hikma ko Allah subhanahu wa ta'ala wadani korka kan haray si dum no feƴƴi no wotton ko wiyete min fawaidi siyami naforeji ko woni e korka kan korka no jogi naforeji korka kan no jogi kadi ɓure joni noon haray hiɗen fuɗɗorede naforeji ko woni e korka kan wonande si korka ari si suumay ari en wodani o ɗinne jeenayi maɗi sappo go'o wo annahu yu'awwidu sabro wa yugawwi alayhi nafoore ko korka jogi kon wohino wowina neɗɗon ko wiyete muñal tigi tigi kay wa yuqawwi alayhi sembinama tiɗinama kadi e hoore muññagol seede mum goɗɗo so tawi ko piyayɗo pay ko joni simo hoori mawmen men ko makayno ɓen nasimi huntike hande mi waɗete ɗum ɗo honno waɗi o piyani mo ñalor makko saabu ko hoori kon kadi si tawi kadi on tigi hino hoori kadi kala piiji ɗi o waɗay no accitire saabu muɗum ko on say kaftaneji soodete kufuneji soode jikuruji soode hara mo ɓe no ɓatti subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni korka kan yo awwidu sabro hino andi no wowina neɗɗon ko wiyete muñal tiɗinama kadi e dow muɗum ko ɗum sinelaɗo sallallahu alih w sallam ɓe maaki wosi tawi goɗɗo ɗaɓɓitima hara hiɗa hoori ko yawi inni sa'imu min miɗo hoori wo ɗiɗi on wa yuallimu dabtu nafsi wa yusayidu alayhi hino andina kadi neɗɗo wawgol jogitagol wonki muɗum wallitoma kadi e dow muɗum ko hadis mum wolɗo joni goɗɗo ɗaɓɓitama harɗa wawno yottade so tawi hara hina suumaye innamo min de miɗo hoori saabu komi hoori ko mi ala wadde guere mi alama yottade ko yennuɗalam mi alama yottade kadi ko tappuɗalam tati on wa yujidu fi nafsi malakatu taqwa no wowina korka kankan no wowina kadi ka wonki ko wiyete ko malakatu taqwa wawgol jogagol ko wiyete kon kulol Allah gite maɗen ɓanto ndara ko harmi tun anditade hiɗa hoori inna astaghfirullah heela gite maɗen konno wayi ɗum ɗo fof ko korka kan nayi on kadi yo awwidul umma an-nizam wal ittihad ɗum ɗo kay hino wowina mofte ɗen kadi ko wiyete kon juɓɓudi organisation labaɗo wal ittihad ko wiyete kon pottal si yewtiɗo joni hara fop yaha ñama nokku gotum foppo yaha juula nokku gotum naafoye nokku gotum si yiidi hewti kadi fof juuloya nokku gotum ka suuma yewo feƴƴi o haray ɗum ɗo fof lanni kon ɗum woni sabu ɗum ɗo fof ko wiyete kon korka jowi on kadi korka kan kadi wa hubbul adli wal musawati wa atifatu rahma hino wowina yimɓe ɓen ko wiyete kay nunɗal si suuma e no woodi haray mo be hino nunɗi haray mo be no tippintini hoore muɗum mo be no yurme kadi immojo muɗum mo ɓe no ɗaɓɓa mbuɗi naɓa nafi jokkugol enɗan ittugol sadakaji ɗum ɗo foppo haray ko suuma yo watta ɗum jeego on kadi yo tahhirul am'a hino laɓɓina kadi tetekki ɗin wa yuslihul ma'ida hino moƴƴina kadi fulkuru ndun kadi goɗɗo so ñaama e bimbi o ñaama ñalorma o ñaara ɗum kiikiiɗe sono ɓe hara himo ñaami si suuma e on hewti laɓɓina e tetekki maɗin kanji kadi ɗi fowto seeɗa fulkuru ma ɗum kadi ko ñaamete o yahata ton kadi fowto laaɓa pos sabu honɗum sabu ko horuɗa kon kadi ko ɗum sabu nela sallah sallam e maaki hadis wo suumu tasihu hoore so hoori tun on sellay jeɗɗi on kadi wa yunazziful badan no laɓɓina kadi ɓanndu ma ɗum kadi min alfadalati warrawasib no laɓɓina lande ɓanndu ma ɗum e koriji batte ñaameteji ko wonno ka ɓanndu toon hara ren ɗum fowtotako hunndukon fowtotako hara tere maɗen fof wontire nder ɗon hay hunde ala e fowtade korka kan laɓɓinay ɗum ɗo fop sabu ko horuɗa kon kadi jeetati on kadi yukhaffifu min wata'ati samni hino ɗuytana on ti kadi ɓellere nden kadi fay wingin ko woni e munkun wa sigalil batni e teddugo reedu noon kadi bishahami hara no teddi ɗum noon sabu ɓellere e fay si on tino hoori kadi ɗum ɗo fop sooyay yaha sabu ko on tigi hoori kon jeenayi on yu'inul insanu alal qabdi ala zimami shahawatihi no walla neɗɗo on kadi fi wawgol jogitagol tuuyoji mun ɗin e sahawuji mun ɗin sabu wongol ñallal ngal foppo a memari o shahawaji ɗum ɗo fof ko korka kam woni ko waɗata ɗum ɗo sappo hunkun e sakkiti kun e naforeji ko woni e korka wa bihi yudrikul insanu ala ma alayhi alfuqara ko sabu korka kan kadi neɗɗon wawata andirde konko ɓe tampuɓe woni e muɗum si tawi a hoori ñallal gotal a ñamari a yarari a rendari andita noon an marɗon hande kadi ijaka yo ɓe miskinɓe ɓe mara ko ñama ɓe mara ko yara
kamɓe ko ni gurnam maɓɓe ɗan fof woni ko woniri sa hoori ɗum ɗo andita jaka yo ɗa hani wallitade o miskin ɗa hani wallitade o tampuɗo ɗo hiɗa hani wallitade sayi komo jomba kankadi o jomba ɓay ñalorma sumaye hattanaka yiidugol e sonnajo maɗa ɗum ɗum haray ko naforeji seeɗa ko woni e lewru sumayendu si ɗum ɗon feƴƴi haray toɓɓere hikkine ɗon nden o wi kayfa nastaqbilu shahr ramadanul mubarak joni noon en andi ko honɗum woni suumaye en andi naforeji ko woni e suumaye ko honde tuma woni ko ɗum farla ko honɗum bonnata ko sunnaji ɗin kaffaraji mum ɗin ɗe toɓɓe ɗo fappo en andi joni en andi o koɗo ɗo hino arde ka meɗen joni noon ko honno wawete jaɓɓorade ndu lewru suumaye ɗo ceernojo wi anastaqbilhu billahwi walla'ibi ene en jaɓɓira e oɗo saabu fijindaru e welsindare watuli sahari e hurugol jemma on fo wa na'uzu billahi min zalika hiɗen mooli Allah tawata si suumaye ari ko hirugol jemma on fo fija hara kadi ko ɗum ɗo pette woni golle ɗe yo Allah dandu en sifa ɗum ɗo o inni walakinnal abda sali ko wontun jiyaɗo Allah moƴƴo on yastaqbiluhu ko jaɓɓorta lewru suumaye non ko bit tawbati naso ko tububu ye laaɓuɗo pos tububu ye laaɓuɗo wal azimati sadiga e finde si gongude kadi ala ihtinamihi ka profitugol makko wa imarati e wurnitugol awqatihi sa'iji makko ɗin fof bil amali salihati golleji moƴƴi sa'ilina Allah har himotoro Allah azza wa jalla o mawni o teddi ala husni ibadatihi e moƴƴingol dewe makko ɗen neɗɗo ko ni hani jaɓɓorade suumaye o prépare o inne harim ne wadde ɗi bakkatuji ɗo si Allah jaɓi so fartide suumaye ɗo mi acci ɗo mi wattata ɗum ɗo harim no welsindi e janngol Qur'an mi janggay mi welsindiri e juulugol e julde jama joni mi juuloye ɗiɗo fap hara tañje makko ɗin fap ko feƴƴintati koye dewal Allah subhanahu wa ta'ala joni noon wayni wa min al a'mali salihah no jeeya e golleji moƴƴi allati ɗin golleji tata akkadu fi ramadan tintinaɗi yo waɗe ka nder lewru suumaye en yewtay ɗo wona golleji ɗi jeenayi maɗi sappo inchallah ko hanuɗen wadde ko hanuɗen jaɓɓorde o koɗo meɗen si tawi hiɗa heɓude joni koɗo a laɓɓina e suudu ndu ɓenna ñameteji ɗin ɗaɓɓa légume e fruit ko ñamete teddungal siko yahanteɗo eɓɓaɗi fof joni noon suumaye on ko ɗi golleji ɗi mi woni e arde ɗo mi woni e wolde ɗo ko ɗiɗo suumaye woni ko jaɓɓorte wona goɗɗum ngo few goo on assawmu ko horugol ngol kadi fiɓa anniya on inchallahu mi hooray fi honno nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki kullu amal ibni adama alhasanatu bi asri amsaliha ila sabu de'ifin wo kala gollal ngal ɓiggel adama golli o yoɓete sappo ha temeɗɗe jeɗɗi wo sowete yaqulu llahu azza wa jalla allah towɗon o daali wo illa siyama si wona korka kan ɗum ɗon na ha tati ma jeɗɗi ma sappo ma temeɗɗe jeɗɗi wo fa innahu li wa ana ajizi bihi korka kan ko min Allah jeeyi korka ko min petto wawi yoɓugol joddi korka fi honno goto wawatama seeditanade hiɗa hoori ko wawma seeditanade hiɗa hoori o ko Allah subhanahu wa ta'ala wayni noon ɓay noon ko Allah yoɓayma wayni walakin ko woni tun man lam yada qawla zur wa shahadati zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba si tawi noon goɗɗo hoori o accari woɗugol fenade o accari seeritagol fenade o accari gollitirgol fenade o haray haaju Allah ala e konko accata ñamugol makko e yarugol makko oɗo haray ko ñallirɗo a hoori a fenayi a hoori a wujjay a hoori a jattay a tooñay a hoori a settoto fenade a gollitiray fenade a wondiray e hoore fenade wo andu an haray ko a ñallirɗo hina a hooruɗo haray a haaju Allah ala e kokko hooruɗa kon kon ɗoni gollal aranal moƴƴal ko goɗɗo hani waɗugol ka lewru suumaye ko hoorugol ngol o ɗiɗi alqiyamu ko naafugol ngol kadi naafugol ngol si geeje ɗen salminama e naafugol ngol jemma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi akhrajahu al-bukhari wo kala on horuɗo lewru suumaye hara ko gomɗinɗo ko habbitiɗo barjaji ɗin ka Allah wo Allah yafotamo bakkatuji makko ɗin kala ko ardini kon ko yaltini hadis on ko imamu bukhari tammun ɗum e golleji moƴƴi hanaɗi waɗede ka nder lewru suumaye wo as-sadaqatu ko ittugol sadaka ka nder lewru suumaye fi hon ɗum li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam sabu ɓurna ɗon ɓe maaki wo afdalu sadaqati ko ɓuri moƴƴude e sadakaji ɗin fof ko goɗɗo itti wo sadaqatun fi ramadan ko sadaka ittaɗo e nder lewru suumaye akhrajahu al-bukhari ko imam bukhari woni ko yaltini hadis on waray si ɗum ɗon feƴƴi kadi e golle nayaɓe ko goɗɗo wonti hani gollugo e nder lewru suumaye wo ko it'amu ta'ami ko ñammingol ñamete ko ɗum woni ñammingol ka nder lewru suumaye fi hon ɗum qala allahu taala allahu towɗon daali wa yut'imuna ta'ama hiɓe ñammina ñamete on ala hubbihi e dow yiɗugol ñamete on miskin ɓe wa yatima ngal yatimaɓe wasiran e dahaɓe
be wiya innama nutimukum ande ko men woni nyamminande on li wajhillahi ko fi Allah la nuridu min falaka minkum e modon jaza joddi wala shukuran wana weltanede kadi ko fi Allah woni ko be nyamminiri o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe maaki wo ayyuma mu'mini gomɗinɗo wo gomɗinɗo julɗo wo julɗo at ama mu'mina ñamminɗo julɗo musidɗo makko ala juu'in e dow heege wo at amahullahu allahu ñamminoyeymo min simaril jannati e dinɗe ɗen ka aljanna yo Allah ñamminoy en ɗon ɓe maaki kadi wo man saga mu'minan kala on yarnuɗo julɗo ala zamayin e dow ɗonka sagahullahu allahu yarnoyeymo min arrahiqil mahtumi e nde ɓeere wiyetede rahiqul mahtum yo Allah yarnoyen ɗo kadi ka aljanna makko yawmal qiyama joni noon haray si ɗum ɗo wolama fimum haray mo ɓe koyo eto waɗa goɗɗum e nder ndu lewru suumayeɗo wo jowiyon e golleji moƴƴi ɗin woko taftiru sa'imin ko huntingol horuɗo kadi e nder lewru suumaye nelawo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man fattara fihi sa'iman kala huntinɗo e nder lewru suumayene horuɗo wo kana ɗum ɗon laatto mahfiratan ko hafranan li zunubihi wonande bakkatuji makko ɗin wa itgu ko raqabati e rinɗingol dande makko nen kadi minan naari immorde yiite wa kana lahu laatantamo misla ajrihi yeru joddi on mo huntini ɗon min hayri an yunqasa min ajrihi shay'a shay'un hara ɗuytantake e joddi makko kanko horɗon hay e hunde e on mo huntini ɓay noon neɗaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɗum ɗo fi huntingol horɓe ɓen qaalu sahaba ɓe fof ɓe wi ya rasulallahi ko ayyo nelaɗo Allah laysa kulluna yajidu ma yufattiru bihi sa'im namen fof amen wawi heɓugol ko wawata huntinirde horuɗo minen tigi ko men tampuɓe joni noon ko honno min huntinirta goɗɗo mo hoori faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah mo jamɓe kisi woni e muɗum ɓe maaki wo yu'ti llahu hadha sawabu Allah okkay ndi baraji huntinɗo horuɗo ɗo liman fattara sa'iman kala on huntinɗo horuɗo ala mazaqqati labanin hay so tawi ko woɓande wotere ɓira koye tasoy danehoy koye anduɗo e waɗanaɗo on goɗɗo ɓira hay so tawi ko hakkude o tajira ɗum ɗon ara a heeɓi ɗi baraji ɗo aw tamratin ma tamarore wotere pete ƴetta jonnama o tajira Allah winnante baraji a huntini horuɗo aw charbata ma in ma woɓande wotere ndiyan sa jonni goɗɗo horunoɗo o yari Allah winnantani baraji ɗin a huntini horuɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wa man saga sa'iman kala on yarno neɗɗo horuɗo sagahu llahu min hawdi Allah on yarno yeymo ka wendu kawsara ka wendu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam charbatan yarande la yasma wo ɗonɗatake bada ha ɓawo nden ɗon hatta yadkhula aljannata ha o natoya aljanna Allahu akbar mi torki Allah yo Allah naado en fof meɗen aljanna yo Allah okkoren en kadi ko waweten huntinirde horuɓen kadi goɗɗo ɗo so yetti paki hun tamaro gotum ɗo o soodi on haɓi ko joɗɗini ko kadi julirde arɗo o ƴetta e wotere ma ƴetta ɗiɗi ma ƴetta tati si tawi sappo ƴetti ɗon ɓe tajiri ɗum ɗon andu haɗa tigi tigi a huntini yimɓe sappo a heɓa baraji a huntiniɓe mo be maɓɓe ka heɓa baraji muɗum heɓa kadi baraji an kadi ko horɗa ko siko ndiyan naɓuɗa ka juulirde bouteille wotere ndiyan ka juulirde a anda ko yimɓe jeelo yarata ɗon kala yarɗo tajiri ɗum ɗon noon andu ko ɗin baraji ɗon woni ko wodan ma ɗon kadi yo Allah okkoren kadi ko huntiniren horɓe ɓe hara noon en yeggitari kadi mawɓe wonɓe ka meɗen ka fulawaji ɓen ɗon ɓuri handude e piiji boyi e ɗi enen wonɓe gaaɓe yonti waɗirga waɗira toon kadi fiyo on tigi goongi ko nelaɗo sallallahu alih w sallam e maaki wa man saga sa'iman kala on yarnuɗo neɗɗo horuɗo wo sagahullahu Allah on yarno yeymo min hawdi ka wendu an charbata yarande la yasma o ɗon ɗoytake bada ha ɓawa ɗum ɗon hatta yadkhula aljannata ha o natoya aljanna jeego on al ijtihadu ko tinnagol fi qira'ati alqur'an e janngogol qur'an e nder lewru suumaye min hano jawa e muɗum goo kasratu qira'ati alqur'an ɗuɗɗingol janngogol qur'an ɗiɗi on albuka wullugol inda qira'ati ndi hiɗa janga qur'an aw sama'ihi ma sa heɗitike qur'an o khushu'an hara ko yankinanagol Allah subhanahu wa ta'ala sa jangi qur'an o wullu ma etoɗa wullinkinoɗa sa nani qur'an kan no jange wullu ma wullinkinoɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wallazi yaqra'u alquran on neɗɗo jangayɗo qur'an wa huwa mahirun bihi harahi mo maîtrise qur'an on ma safarati alkirami albarara oɗo wondo e ɓe malaikaɓe tedduɓe ɗum ko jibril e mikail e asrafil wa qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah mo jami kisi woni mo maaki wo la yali jannar naato e ta yiite natata yiite few ɓe maaki hombo man baka kala on wulluɗo min khashiyatillahi hara ko kulol Allah woni ko wullinimo hara nde yiitede ɗon nde naato e ta yiite jahannama yo Allah waɗu en wulla ɓe hara ko sabi Allah jeɗɗi on al itikafu ko ufinagol ngol ka nder juulirtaji kadi
kana sallallahu alayhi wa sallam nela don latnaka ya atakifu haribe ufinoto no fi kulli ramadan e kala lewru suma yenun al ashrul awakhir ko dum woni balde sappo sakkitoro den min ramadan falamma kana al amu allazi gubida fihi baynon hitane de be fati e mudun den itakafa be ufino kambe sonnabe mabbe fu 20 yawman ko dum woni balde nogay wa huwa dun do non wa huwa ufina gongol ka juliraje min al ibadati ko jihadun e dewe allati den tajma'u hino mobindira kasiran ko dudi min ta'ati immorde doftareji Allah subhanahu wa ta'ala kattilawati hono jangugol qur'an wassalati e julugol wazikri e jantagol inde Allah waddu'a e toragol wa ghayriha ko hina dum do e noneji si goddo no ufini ka der julirde ton o nyoata goddo o yennata goddo o toñata goddo o darata ko harmi o yiyata ko harmi o wolata ko harmi fodde himo ka der julire ton haray ko baraji wona windanede yo toro rabbul ibadi on yalla newnan e wawi wadugol ngal gollal do kadi jeetati on kadi e golleji di hande wadde nder lewru sumaye al umratu fi ramadan ko wadoygol umra ka nder lewru sumaye fi honno li qawli nabi sallallahu alayhi wasallam umratun fi ramadan ta'dilu hajjatun ma'i umra goto wadado e nder lewru sumaye baraji mum hino fota wa on hajjidudo en laado sallallahu alayhi wasallam kala falaado hebude baraji wa hajjiduno ben en laado abubakar wa umar wa usman wa ali wa talha wa zubair wa aisha wa fatima wa hasan wa husayn eto ha wada umra e nder lewru sumaye baraji maadi hino fota wastay ko ngene laado sallallahu alayhi wasallam wonno ko hajjidi si dun non feji jeenay on al iksaru min az-zikri wad du'a wal istighfar ko hebbingol jantagol inde Allah hebbingol toragol e nder lewru sumaye hebbingol kala insnano e nder lewru sumaye kadi dun no ko harano yamira e nder lewru ndum weni wo fa fi ayyamin hino kanyalormaji wala yali ramadan e jammaji sumayedi azminatu ngo doni tanji fadilatu mojjudi wo fakhtanim ha profiti e majji biddu'a e du'a wa khassatan tentini non aw gatul ijabatu waqtuji ka tawata du'a jaboto e majji to no tawa e waqtuji ka du'a jaboto go indal iftari nde goddo himo taja si a hewti neddo horudo hewti ka hunto so torike don Allah subhanahu wa ta'ala on yettanaymo didi on kadi sulusul layl al akhir katatabal jamma sakkitorangal kadi don ga sa torike Allah on yettante tati on al istighfar bil ashari hinsina gongol kadi adu subaka on julede wa ghayriha e ko hina dido fo sa torike Allah on yettante ko tori damo kon yalla jabinan en du'a oji menni si dun do feƴƴi ɓeni womin fadaili ramadan joni en andi ko honno jaɓɓorte lewru sumayeno jonno mi faala ye yewtuɗo seeɗa kadi ko honɗum woni ɓure ko woni e nder lewru sumaye non kadi ɓeni wo shahru ramadan shahrum mubarakun o lewru sumaye ko lewru waɗano barke yuhillu alayna fi kulli amin marra hindu no ara e meɗen e hitande be hitande nde wotere walahu fadailu hino wodani no ɓure adidatun ɗuɗuɗe la tuhsa ko wawata ko limade wata ko kontade kono min ahammiha no jeeya e ɓurɗe himmude ɗen e ɓure ko woni lewru sumaye go al maghfiratu liman samahu wa qama Allah yafoto kala on horuɗo sumaye Allah yafoto kadi kala on dariɗo naafi sumaye wono wirno ɗen noon ka fuɗɗode nela sallam maki man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi kala on horuɗo lewru sumaye ma naafi haray Allah yafani kama bakkatuji ko ardini kon hadis on kadi ko muttafaqun alayh didi on e ɓure ko lewru sumaye jogi mudaafatul ajri bi ghayri hisab ko cowanede baraji ɗin kadi ko alda wo e eta eɓɓa ko alda wo kadi e eɓɓanede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki fil hadis al qudusi e hadisi qudusi ani rabbi azza wa jalla ɓeni kullu amal ibni adama lahu illa sawm golle ko ɓinguel adama woni golde kon fop ko kanko jeeyi wosi wona korka kan fa innahu li korka ko min jeeyi wa ana ajizi bihi ko min kadi woni ko yoɓata ɗum wa ma'lumu wono andano Allah anna kullal a'mali wal ibadati lillahi ta'ala kala golle ko wonde wadde ko fo ko Allah hon jeeyi winno walakin nasaba Allahu azza wa jalla siyama li nafsi Allah hon dambitani hoore makko korka kan wonande hoore makko kanko subhanahu wa ta'ala fi honno wo tashrifan ka teddingol wa ta'ziman e ka mawningol li hadhihi al ibada wonande galdo dewal fa hadhihi al ibada galdo dewal wo sirriyatun ko gundo yankowal bainal abdi hakkunde jiya ngengel wa rabbihi e joomi makko
si goɗɗo joni inni no hoori o naati o ñaami ha o haari tew ma o yari ha o ɗonditi o yalti o inni himo hoori goto wawa andugol si goɗɗo kan no hoori o naati kanko e sonno makko ɓe yiidi ha mo be maɓɓe weltike ɓe yalti ɓe inni ɓe hoori goto wala ala andugol ko anda taw ko subhanahu wa ta'ala ko ɗum so inni yatabayyanu fiha hino ɓanga e ɗum ɗo al ikhlasu bi ala darajati laaɓangal ko ɓuri towude e darajaji muɗum ɗum few andi hiɗa andi so hiɗa hoori sa hoora hiɗa andi anda wali haza ko sabu ɗum ɗo kana sharafuha aliya teddungal korka ko woni e muɗum ko towuɗum yo Allah newnan en wawi hungurgol no laaɓiri o jaɓana en kadi si ɗum ɗon feƴƴi qubulu du'a ko jaɓanede du'a on kadi e nder lewru suumaye fi honno wa anna du'a as-sa'im no du'a neɗɗo horuɗo la yuraddu on ɗon ruttatake few goɗɗo simo hoori o toriki Allah Allah ƴettanaymo li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabu maako ne laaɗo on mo jamɓe kisiye woni e muɗum wo salasatun yimɓe tato la turaddu da'awatuhum du'a maɓɓe ruttatake few ɓe inni ara noon al imamu l adilu ko yeesojo nunɗuɗo wa da'awatu sa'im e torare neɗɗo horuɗo hatta yuftir ha o hunto filla yegoɓe inni hina yuftiru sanga woni e huntade ila ka horɗa ɗon ha huntoyoɗa sa toriki Allah ƴettane si tawi kadi sanga wonɗa e huntade ɗon kadi sa toriki ɗon kadi Allah o ƴettante tammo on ɓe du'a o mo ruttatake few wa da'watul mazlum ko ɗum woni torare on neɗɗo toñaɗo akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa ibn majah o yaltini hadis on ko imam ahmad e imam tirmidhi e ibn majah haray neɗɗo toñaɗo kadi so toriki Allah tun Allah on ƴettay si ɗum noon feƴƴi kadi e ɓure suumaye ash-shafa'atu wonnema ko tefanoyede yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah ngo maaki wo alqur'an wa siyamu yashfa'ani lil abdi yawma alqiyama wo korka kan e alqur'an on tefanoye yiyaɓe yawma alqiyama fa yaqulu siyamu korka ka wiyay ay ko woni ɗon rabbi joomi mana atumi haadi o neɗɗo attama ñamugol washahawati mbeye e tuyoji makko fa shaffini fihi mi torike ma accu mi tefana o wa yaqulu alqur'an qur'ana nen kadi wiya mana tuhu nawma mi haadi o ɗanagol jemma billayli jemma fa shaffini fihi mi torike ma accu mi tefanamo Allah inayi korka kan e qur'an on tefanoɗo ko yaltini hadis on ko imam ahmad wa tabrani si ɗum ɗon feƴƴi kadi e ɓure ko suuma e jeggi husulu sawabi taftiri saimin ko wolɗen nanen kon heɓugol baraji ɗin sabu huntingol horɗon kadi en toro Allah kadi yo Allah okkoren ko waweten huntinirde horuɓe ɓe haray si ɗum ɗon feƴƴi kadi e yewtinanen kadi waɗugol umra on ka nder lewru suumaye ɗon gahiɗa mari baraji o hajjude nela sallallahu sallam si ɗum ɗon feƴƴi kadi ɓeni wo ihtisasu saimina bi babi rayyane hertinirgol yimɓe horuɓe ɓe dambugal no wi'e rayyane قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له باب الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ودمبغال هنا كالجنة جيانغال دمبغال الجنة دين كونغال ويتيكو الريان كناترو يتاينغال لونكو هورو بين فب يوم القيامة سيبه لا يدخل منه أحد خيرهم غوتو ناترو يتاينغال لون سنا بين هورو نوبه ويقالوا ندو يتوي أين الصائمون هونتو هورو نوبه وني فيقومون بفوب إمو فإذا دخلوا سيبه وناترو ينغال باب دمبغال لو o ko liga ngal soke falam yadkhul minhu ahadun hay goto natita ngal dambugal lon kadi hadith on ko muttafaqun alayhi si ɗum ɗon feƴƴi kadi ɓure ko suuma e jogi fatuhu abwabul jannati wa ikhlaqu abwabin nari ko udditugol dambuɗe aljanna ɗen fop e sokugol dambuɗe yiite ɗen ɗe fop majje wa tasfidu shayatini e jolgugol seytanuji ɗin fop dambuɗe aljanna ɗen jeetat ɗe fof majje ɗe udditete si suuma e wi go dambuɗe yiiti ɗen ɗe jeeɗɗi ɗon fof majje ɗe sokete ñande suuma e wi go hooreje seytanuji ɗin fopp e seytanuji ɗi fof fopp majji ɗi kolmbe ɗi jolke ha ñande suuma e lenne nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki iza jaa ramadan wosi suuma e o ngari futihat abwabul janna dambuɗe aljanna ɗen fof udditete wa ghulligat abwabun nari soke dambuɗe yiite ɗen few wa suffidati shayatun seytanuji ɗin fof jolkidireɗi kolmbe hadis on ko muttafaqun alayhi ko fottaɗo e makko jeenayon e ɓure ko lewru suuma e jogi takrimul umma ko teddinirgol ɗe mofte bi tanzilil qur'ani fi sabu tippingol nde alqur'anare e nder lewru suuma e الله سبحانه وتعالى ودالي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وندول رسوما يندون تيبنا مولون القرآن أرني وهدى كون بيوال للناس ونند يمبمي وبينات كون بانغان من الهدى إمور بيوال والفرقان كون سندين نرغي كدي غونغا إفنان على الله تدينيري مفتدين سب تيبينغو القرآن ما لو رسوما wo sappo on kadi wo takrimul umma ko teddinirgol ɗe mofte kadi bi laylatil qadri o jemma wiyeteɗo laylatul qadri allati on jemma hiya kanko hayrun himo ɓuri moƴƴude min alfi shahrin e ɗi lebbi wulure ɗi jogaki laylatul qadri
wo wa yakfihi fadlan ɗum ɗo tu yoni lewru sumaye ndum ɓural ka Allah on inni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr jemma laylatul qadr no moƴƴi ɓuri lebbi wulurde jogaki laylatul qadr lebbi wulure noon ɗum ko hawrata ko duuɓi 63 sa heeɓi o jemma wiyeteɗo laylatul qadri ɗo haray hiɗa ɓuri moƴƴude baraji ka Allah waddi on rewɗo Allah e nder duuɓi 63 nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe makile gurdam mofte an en ko hakkunde 60 ha 70 wo fanɗi ha fanti ɓe waway ɓe yawtoygol ɗon ɓeni o man hurima khayraha kala on harminanaɗo perduɗo heɓugol laylatul qadri fagad hurima al khayra kullu haray o perdi moƴƴere nden few wala yuhramu khayraha illa mahrumun perdata kadi harminantake haɗatake heɓugol moƴƴere ko woni jemmatul qadri sina on neɗɗo nelaɗo haɗa neɗɗo haɗaɗo akhrajahu ibnu majah ko imam ibnu majah woni ko yaltini o hadis ɗo 11 ikhtisasul umma bi fadailin jamma ko hertinirgol ɗe mofte kadi ɓuuri ɗuɗuɗe qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo allah mo jambe kisi woni mum ɓe maaki wo utiyat ummati 5 khisalin woɗe mofti an ɗo ɗe okkama piiji boyi fi ramadan e lewru sumaye lam tu'taha okka ɗo ka ɗum ɗon ummatun qabli mofti hay e goto ko adi mofti anne woɗin piiji jowi goo on wo khulufu famu saim atyabu indallahi min reyhil mask hunduko neɗɗo horuɗo ko luɓata ɗon kon allah no yiɗi ɗum ɓuri o parfum wiyeteɗo misk ala noon parfum uruɗo ko allah yiɗaɗo ha wiyeteɗo misk sina hunduko neɗɗo horuɗo bargol ngol ko yaltata ɗon kon saabu ko hoori kon allah no yiɗi ɗum noon ɓuri parfum ɓurɗo e urude on wo ɗiɗi wo tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru wo neɗɗo kadi mofte ɗen si ɓe hoori kadi malaikaɓe no insinanade ɓe toro allah yo allahu yaafoɓe toro allah yo allahu jaɓanɓe ha tuma nde ɓe taƴi wo tati on yuzayyinu llahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu ñande be ñande allah ɗo décourde aljanna makko on fi hon ɗum wonande ɓiɓen horuɓe ko aljanna on parira hande kon ñande goo suuma e na ɗum parirte ñande ɗiɗi ko parira ko ñande ɗiɗi na ɗum o parirte kadi ñande tati ɗum ɗo ko fi hon ɗum sabu ɓe yimɓe horuɓe wakkiliɓe acciti ñamugol e yargol e mbeleɗe muɗum fof ɓe horani allahu azza wa jalla ɓe horiri fi allah nayi on kadi wa yusfadu fihi maradatu shayatin seytanoji ɗin fof kadi ɗi jogete ɗum ɗo en fof hiɗen renti ɗum ɗo ñande goo suumaye sa yeehi ga juulirde tigi tigi o nga heɓata place kono ha ñande suumaye on lannoy fi honnu sakkotono e yawgol ka juulirde ko o seytane mo allah on huuɗi yo allah dande en bone makko jowi on kadi wa yughfaru lahum fi akhiri laylatin min ramadan ko ɓuri laɓede ko fof sa hoori ha hewtoy ñande jemma sakkitiɗo on nde ñande allah o yaafoto mofte makko ɗen fop hande kadi o rinɗina ɓe natugol yiite jahannama o hokka ɓe natal aljanna yo allah hokku e natoygol jannatul firdawsi laala 12 on wo tafdilul a'mali fihi woyen andude golleji ɗin kadi haray ko ɓurdina ɗum e fiimum wa anna al a'mala fihi mudha'afun wa yubariku lil mu'min fihi bir rizq golleji ɗin kala ko golluɗa e suuma e ko soɓete ɗum 70 ha 100 allah waɗay kadi barki en e neɗɗo on e arsikeji ko woni ittude ko e nder leydi suuma e sakkitorukum lillahi utaqa'u minan nar wa zalika kulla laylatin minan nar haray kadi allah no mari groupe wal molnagal dentam molanagal ɓe rinɗinta ñande be ñande windanoɓe naata yiite jahannama ɓe fof maɓɓe o winda ɓe hande kay ko naatoɓe aljanna sabu teddugol ndu lewru suumaye mino toro rabbul ibadi on haray yo rinɗin en fof meɗen enen e mawɓe meɗen e karamokoɓe meɗen e julɓe musidɓe meɗen foppo e naatoygol en ngeyiite wiyetege jahannama e nde suumaye hino yaha yo allah taw haray fop meɗen e rinɗinama e naatugol inna allaha ala kulli shay'in qadir haray si ɗum ɗo feƴƴi haray hino wondi ɗo landade aɗo lande den aroyde mi jaabo ɗe lande ɗo inchallahu si tawi hara luttoyi lannal ngal on nanari ɗo hara e wawoye jaaboyaade hawnaki noon hara ɗe wonde e arde ɗo hara lande ko landeteno kon foppo haray hino nder ɗo landal aranal ngal landi ɗo wi wo ko honɗum woni ñawore on weetuɗo bimbi o ñamari hara o yarari wiyata noon ɓanganamo wondema jaka yo hari ko suumaye haray ko honɗum fawimo man asbaha falam yakul walam yashrub summa tabayyana lahu anna zalika al yawm min ramadan famaza alayhi masalan joni goɗɗo anda wiyata ɗo tum bimbi ɓine jaka suumaye ari hara noon o ñamari o yarari kono hari o wondano e anni e fewndo waali ɓe inni fa alayhi an yumsikani al akli wa shurbi wa yaqdi on noon o ñamata haray hande kadi o yarata o jogitoto ɗon kono o yoɓitoye ñallal ngal fi honɗum e winoto si on tigi no walade haray ko be waluɗo e anni en
landalida bangal be inni wo ko hondu woni yawore on sonnaajo laabudo e fiila yeru nyalorma suumaye goddo hari himo fiilade o laabo ya non baawo fana maawo baawo alansara on inni wo haray fa alayha an ta'kula ma baqiya min al-yawmi onnon haray ko yo continue nyamugo ngol hande kadi fi honno o fuddino ko fuddode hari o hora jonnon ko nyalorma o laabi haray ko yo continue nyamugo ngol o juula waktuji din kon haray korko fa waaki mo nyande landal tammangal be ni wo ko honno woni nyaawore gosagol ma dum hombitagol e nder nyalorma suumaye be ni wo ella ala goddo nde o gosoto nyalorma suumaye dendanga nyalonga fu mo waawi kadi hombitaade kadi nyalorma ko won simo gosorade paatu haray ko yo wattan hakkil hara paatu on fejjo yaari nay on be ni wo ko hondu woni nyaawore ommo turre awji dum turre nden awjoma hara ebbana be ni wo kala ommo turre awji dum o tuuti wo haray o yobito itangal nyallal don si tay non ko kanko loojiti ha o tuuti haray tigi tigi o yobito e ngal nyallal don be kilo ngay be ni wo ko hondu woni nyaawore ma hukumu man asbaha junuban wa lam yatatahhar ko hondu woni nyaawore on wetido do e janaba hara o lootaaki aw imra'atun haidun tahurat qabla al-fajr ma sonnaajo wonnodo e fiilade o laaba non ko adi fajiri on feerude falam yahtasila hara be do didon be lootaaki illa ba'da al-fajr sina baawo subaka on feerude o da o wetori mo wonde janaba o sonnaajo da hari himo fiilade o laabi non ko adi subaka on feerude kon non o lootaaki ha subaka on feeri haray konno fawi mo karama ko be beni wo fa alayhima no fawi be do di donon an yahtasila ne be lototo longal wa yasuma be hora zalika al-yawmi ngal nyallal long fi honno oda o laabi ko adi fajiri on feerude oda kadi longal ko hebi mo ko adi fajiri on feerude problem on ko wonno ko say longal ko hebi mo ko baaw fajiri on feerude wala yajuzu dagota ko non siyamu yawmin nahari horugol nyande idi donking ma horugol nyande idi sumaye ko non kadi haray idi je den didi haray sellataka hoore inshallah sina hara on neddo wonno do wiede almutamatti allazi la yajidu hadiya on yawdo hajjoygol joni hara o hebaare ko hirsa ton on non himo waawi horde si wona dum hara nyande idi horataake beni o ma hukum man aftara fi nahari ramadan li daruratin mislu al-marad kon woni nyaawore on nyaamudo nyalorma suumaye sabu lorra wana nawnare beni o fa alayhi al-qada faqat ko waddi o do haray ko yobugol ngol fi on no bay ko nawnare haray ko yo taju o yobito ngal nyallal don beni o mata ya juzu lana an nuftira fi safari wo ko hondetuma woni ko daga ni ende tajeten si tay hara hiden e sete yagal voyage woni ya juzu lana in kana safaru tuqsaru fihi salat kala sete yagal ka wawata duytugol julde den haray sellanima kadi ka nyamata kadi si tay hara ko suumaye kadi wa illam tanalhu daruratun wa alayhi alqada wa sawm habbu ilayna wo hay si tay joni hida voyage de hara joni haraka wonda voyage de ton lorra wo ala e munu hida waawi tajugol ngol nyama kon non go cernojo do inni wo horgol ngol kanko ko no woni ko burani mo kon non haray nela sallallahu e maaki Allah no yidi nde arata joni nde a jettu kadoji di o ko maadi wono yidir non kan wadirta farillaji makko din kadi jonon be ni wo ma hukumu man aftara aqallu min arba'ati burdin zannan anna al-qasr mubahun lahu kon woni nyaawore on tajudo ko buri e fandude ko burduji nayi o sikka wondema tigi tigi on tajugol ngol buri ma mojjande beni wo fa alayhi al-qada faqat dun al-kaffara on non haray ko yo yobitu tun hande kadi o ittata kaffara landal jeena e bangal beni ma hukumu man aftara fi nahari ramadan mutaammidan kon woni nyaawore on tawido pas nyaami nyawol masuma e haray ko tawido beni wo fa alayhi al-kaffara no fawi odo wadugol kaffara dun ko rendingol dande hara ko dande kadi gomdinde kadi kun do beni woni kaffara makko landal sappa bangal beni ma hukumu man mata walam yaqdi sawm kon woni yaawore on maydo haraw yobi tawde korka ko nyawlino kon goddo nyawlo joni korka o ronka yobitude non ha mayde nangamo e nder mudum karamo kobe gobe inni wo haray goto horantamo karamo kobe go inni wo haray ko yo etane waliyu makon ko yo etammo karamo kobe go inni haray ko waliyu makon horammo dido fu ko ngi no wawla jonno beni warraji ko jicci kon yasumu anhu waliyuhu haray ko waliyu makon hani mo horande sabu hondo nela sallallahu alaihi wasallam maki man mata wa alayhi siyam wa man mata alayhi siyamun sama anhu waliyu kala on maydo hara hino korka no fawimo haray waliyu makon kon do woni ko horantamo siko aden e beygu mudum beygon hora si tay ko wada ko gobodi bon hora ma siko biddo bedo wa mo yobande
sidun no feƴƴi gori ma hukumu man farrata fi qada'i ramadan hatta dakhala alayhi ramadanun akhar ko ndu woni nyaawore on welsinido yobutugol suumaye ha o ya suumaye kani naati tawi moton be inni fa alayhi an yut'ima an kulli yawmin yaqdi harayno fawi mo nyammingol kala nyallal ngal o yobiti o hoora ha o gayna o yilto kadi o eta sabu ko welsindi kon kadi be inni kadi ma hukumul hamil wal murdi ko ndu woni nyaawore on sowido ma on wondo e muyninde karamo ko ben hibe yehi don kongoli nayi abdullahi ibn umar o inni beedo didi non wobe nyamminay kono be yobitoyta abu hanifa beedo be maki wo beedo be yobay kono tigi tigi on be nyamminta hara imamu shafi'i kanko inni wo be yobay ha be gayna be yilto kadi be nyammina kadi nayo be inni wo sowi don odo o yobay o nyamminta wondo e muyninde on o yobay ha o gayna o yilto kadi o nyammina beni wo ma hukumu shaykul kabir wal ajuzu allazani la yaqdirani ala siyan kon woni yawore on yummirawo ma on mawdo be wawa hattande horugol kon no fayibe karamo ko ben acmaw ala annahuma yuftirani be do di don haray ko be taju haray hay hunde fawakibe do wonno wiube haray ko be nyammin imamu shafi'i abu hanifa be do ko do wi wobbe go inni haray ko be nyammin pet haray ko no woni ko fayibe be da non be inni wobbe nyamminta be etata hande kadi be horata kadi imam malik kanko inni wo yustahabu lahuma an yutihima no yidanabe stay fere no wodi ma bibbe be hino mari yo be etam be stay don ala hay hunde fawakibe beni o ma hukuman jama imra'atahu nasiyan fi nahari ramadan ko wondu woni nyaawore on rendudo e be ngumudum nyalorma sumaye haraw yegitino sumaye ari be fija don dum ha be yide ner mudum ko wondu woni ko fawibe beni wo fa alayhi al kaffara haray hino fawimo wa ittugol kaffara wa hiya itqu raqabatin hara ko indingol dane ma do sawmu shahrayni ma horugol lebbi didi mutatabi eni jokkonirde awita am sittina miskinan ma nyammingol miskin be cappande jeego landal hikkingal don ma hukum man akala aw shariba nasiyan fi nahari ramadan kon do woni yaawore on nyaamudo ma o yari nyalro masuma ye beni fa alayhi an yutimma sawma haray ko timmin korka makonga fa inna ma at'amahu Allah wa sadaqa Allah woni ko nyamminimo ko Allah kadi woni ko yarminimo beni wo ma hukumu iza takarrara alwatu fi yawmin wahidin aw fi ayamin kon do woni yaawore on yiidudo e beyngu mum laabiji buy e nder nyallal gotal ma o yiidi e beyngu makko laabiji buy e nder lewru suuma yendu karamo ko be beyni wo ajma'u anna al-kaffarata tatakarraru bi tikrari al-iftari wo haray kaffara on kadi hino fillito sabu fillita go rendugo ngol kadi beni amma isa wata miraran amma no so yiidi e sonnajo makko on laabiji buy fi yawmin wahidin e nyallal gotal pet wo laysa alayhi illa kafaratun wahida wo fawaki mo sina haray kafara goto pet kono so yiidi e makko e lendi kafara fawike mo be yiidoyi e mardi kafara fawike mo be yiidoyi e mercredi kafara fawike mo amma si tawi e lendi on tum be yiidi bimbi be yiidoyi ka fana be yiidoyi ka alansara be yiidoyi ka takko futuro don haray ko kafara goto woni ko fawimo fiyon ko nyallal gotal woni ko be yiidi ko ikido mata yajibu ala sabiyu as-sawm ko woni tuma woni ko fawi paykun horugol ngol woni tuma fawi paykun ndekun horata beyni wo al ibadatu kulliha la tajibu illa ba'da al bulugh dewe den fop ala ko fawi paykun sina baawo haray kun helli fede si tay non kun helli fama haray fawike kun amma no beyni wo mata yajibu as-siyamu ala al-fata ko nduma waddi korkay do on jiwo do waddi jiwo korka kan si tawi o helli fama o timmini duubi kelle fuye haray dun non hino andora sabu hebugol duubi 15 maɗum fuɗugol leeɓi si ley leeɓi fuɗi joni ka takko awra makko maɗum honnum kadi so tawi maniyu yalti e makko maniyu hara ko anda ɗon maɗum honnum ma o fiilike maɗum hara o sowike kala nde o heɓi gotum e ɗi piiji ɗo kadi haray waɗɗike mo hande kadi horugol wo hay si tawi no jiwun kon ko jiwun kon duuɓi 10 ɓeyni ɗon kadi goɗɗo landi ɓeyni wo est ce que goɗɗo hino wawi horugol balɗe 31 ɗeginna hi goɗɗo no wawi horugol balɗe 31 si tawi on tigi voyage yahi e leydi goo masalan si tawi a huumi ɗo a yahi e leydi goo noon hara humari ñande wotere ɗon haray si tawi a hewtoyi toon a tawi ɓen ɗon ɓe gaynari horugol hay si tawi ɓe humidona timmini haray an a continue e maɓɓe joni noon haray inchallahu heɗitiɓe ɓen fo haray mino yaafino waɓutu gueƴe ɗen hewti ka amen ga mi daro wanwa ɗo min juuloya gueƴe ɗen inchallahu si tawi harate arti tawi jama hino habbiti continue en inchallahu si tawi kadi har haɗama ɗo mi toro rabbul ibadi on ko nana ɗo ko yo Allah on nafire
haray ko lutti ko ngani inshallah yo Allah newnange wawe gaynitade min toro rabbul ibado yo Allah on tawne suma yew so tawni yo Allah newnange wawe horugol ngol sen hori kadi yo jaban en o rindina en enen e ɓe ngureji meɗen e mawɓe meɗen fappu wuruɓe fatiɓe natugol yiite jahannama e toro rabbul ibadi o sabu teddugol ndu lewru suma e wondu yarde ɗo yo Allah dikkinan en kumpay ko meɗon wiyete ko Muhammadu Sow dikkinam waɗa nawnarde fukkirde bakkatu ittanama o makko ɓen sunno kadi ko ɓe suni e muɗum kon rena ɓiɓɓe julɓeɓen fuu e julɓeɓen kala ka ɓe woniri aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.